The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Tenggem Norlita, tenggem to'y ibaga, ay ayatin ka, kasta kamet kaniya. Tenggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag laitin, aditan na ginili. Tenggem to'y godok, godok to'y pusok, aw-awagan din ala, umay kato'y sibay, pusok ko may payapay, tapnon maepam, iliwin sen na ay, ililiwek kay di kariniyudi, ayat tinamdamo, di nangirot na arap, asabayan tiyas paso, ililiwek di agik na samsam tagapulun asabayang tiap apros apiras kinbukbukot ililiwek diareng matitilig tilapaya umay kan umiyak ko mainiwak ko na ikinta Sala Ate Choy Nagkilasyo Barcelona Kuya Ernesto Macabi Jr. Mami Emily Cervera Uy, sumalaman titig ropok nga taksil rider Narigat na tuok biyak iti Hawaii Agpayso Panang trabaho akan kanayon Ni kabagyam aksurat dumawan Iba kanat kayat na agatan Agbain ka, mangrik na ka, kabagyan Sursurwem, tiyak trabaho Di mo saksakloten, dakulap mo Tapnon, romang ay biyak mo Alright! Di dalaan mo trabaho Ako na po sa wakbita di pwede man makutkot di na puto Siyak ng kutkot inaldaw-aldaw agramad pa'y tuwinggo ring-ringan din na palalo Haway kapsat mo Nakamay ka na bilbil ko Hey! Sala ta balse! Woo! Isalam yels ni Chadong ni Bisot Hello Bisot Ragraksak ni Biyang Sarday Abuyugan ni Kara Yuta Sumi malilingay Nutim tinek dikiti At danggay Di ba naman anak ko buktar ka? Kaskam na agana yung siraranggay Awanen kanakam niligay Ayat adin tuwag sarday Awad na pawa sa Alak ka din Venezuela tunay Alak ka din balik senpay Uway ayate Ngayon ka Kuya Ulysses Tawin ken tiyempo ay panawin naglabas ko Yento'y ayat kutsi pupudno Alaka din magek tunay Alaka din balik sempay Uway ayate Ngayon ka na pinpatay Tawin ken tiyempo ay panawin naglabas ko Yento'y ayat kutsi pupudno Isalang-salam Sergio Lices Arellano and Ate Sharon Shuttle Washington Woo! Yes. Sige! Hello po, Ate Lau. Ate Gemma
Chema, Ate Meli Short, Sala, Tapanse. Uy, Yes. ikaw tumawat na Letson. Ayan, dandanin tayo, Gretchen. Hello Erickson, Dalayap, Cheche Bautista. Sipot pa'y dinamdamo, ngayon ka nasirpat. Kas kamal na ta'y dalayap, amangal sem kaniyak. Kas sa ginabiyag ko, mantay kayariga. Nudikan magpurus, patay pagtungpala. Anang renta pintas mo, nga ingingungog tempunay. Himet umanay asani kuwang, nudum teng di patay. Agayat kaitan, kakasat sa diwampay. Yatangal at tuyak, nga agtarigagay. Sumalaman, di kini barangay Talot, ken barangay Konsyal, itipit barangay 50, Botong, Lawag City. Yes, hello, Kapitan. Itadoolwan ni Apo Kapitan Jesse Bunuan, and of course also to Apple Orosio. And Kagawad Vilmar. And amin nga. Nga ako Tatanon. dyan. Woo! Yes, abalayan, sumarunong ka. Yung numan pa'y nalaan, hinatang ko nga akset. Bigyan niya kay so mas 400 stars for Ulysses. Makabigla, no di lang siksika, apat patpatayan. Alapan niyo in kaman agiso,